itu boleh buang. Ah, itu kuiran tuh buang. Kita mau naik. Anewuli mbiya mole apunya abangina karakira abasacha mora hapuneya of course you might basacha ni mbesi anewuli maite buligana nyole tuchukura chinyingi sana ntara kwana engoncho kana na lero inabo atega askurmambi yoko ena na chitangi chipigipigi cha okogenda chikorko extension officers na kolre mikutano karibu etatu na denga lero esengenjire Friday rasmanke South Muganga na ngaiga ne kona mono ngange bugera mata Mheshimiwa Achira angeti twajigosoka kurwepara twaros tati kurwelami gochaga ande pale ndara osiribia Mheshimiwa Achira, thank you, that's very good. Erami drave gogwana tole erami yo ngoma tevende kiranje tinkorosire kingoma tevende ndaboli mwanje to mu MCA no monto miyale mato moto ya chole tuna UDA lakini dale one ngoma denga toko enda motuwe ga mangana UDA totigane naro ninche deputy party leader ya ODM totale nere muwanje bayo Achira no monto miya sana kono yo molebe imotebe akire tata ane krongo wakirambia mono osoko ndente buliga diritwa cabinet jetiga alivo lakini ndio promise kabere gatatu ngo chande ikanisa na chete mata nane Kaya moto yo manteg. Akibaba. Parish ya ebuli. No moto etenije. Ayo cho wangina fada. Inchemiche nkwani abantu wetu. Abantu wetu bintu biro byuka. Ntagete ntebeiga. Itangani na nate wane naje korwachi project ga lakini ntara kwana nimbwate abantu ndigete account kurubugira ngoga mu chief officer oyomo kuru tabakalia ukioi kete naga igororekana tindege tokwane kerense ngenje chinse umro yakoro ku Cleophas ukioi nembe ntokonyeros chesa umweshimwa na megishonga chabekiru inchoro esku nere kurukunga kendege nkoro stule e classroom nkero phase 1 twarosiri classroom phase 1 nko erakere abana baitaba bakoreki basome baite nabo bandi bakorete kende ki baite ekera mari mayali kusega bugirange bugwata mari afadhali numwata mari mugabu girangu bantu lakini boli mwono ngento togosumuka ngekole tiki ukiyo ngento kika transmeke no bongoime muwanja boyo igochi skuru cheto ECD classrooms gochno story kabere mheshimiwa aige class nkeri kibandi ko bikuma ebuli yes na retake na kero procurement koron story graske ECD skuru maiga usene polling station Mate bulie chile chinyingi ngone krante bye bulie nere resitali
Nyansara mwenye aba basimba nyomira no nalengelie buliene nande anyansara bari kumbe nende abantu aminto nkolere ngotebaiga inchemno mugabano ino ewiki egote ebasari elitwa enkoina na tole si form abantu baicholi abana bagende school mwanyi ganyirete probably Tuesday Wednesday kana akoli na bugirango aba MCA n'abantu bane mbache baruki form echo abantu baicholi naye ko goicholia icholi bo maene ikiara bakora n'abangi tubwate n'abantu mba maiso tukio mwelio abugirango mwanga kiritaji kura chinyenge nkabwana yemwe abwate candidate inde ngo bakirambia muno mwanga kirite ntachiti kambono nachire naende utaliri tanga nibyoka nko making sure inyaktabu ne koera ngo chandi kunyibura tena atebire ere ikirekta ke arani asalia torosi nyaktali abantu bagendoro ne klasi ikyo na kiro kinchenkoleki ndosi ebina bitwa ngokora obe ne kanisa nero na ate bigunchendi baga njensa simororo moje mchango ne kanine serikali lakini ngocha ndororo nduno ene sadaka muwanje boyo nteke tentikere gawo mbasa be mwenzi mwa register nteke ko kusha register zisha ekiagera kere koboko enyo ne mona endere koboko tebuye chinyoni kianda kirero sana kende getarachita ishaya akire tuyatunyime kishonga kitu a register tuanyore amatibabu oso wanje kwenu ntutaye tokole mechango ngomuntu ukiri hektari besa njisanet register muntu ndibenzo kubora kibesa cyo burwaire mubune no bwatasha register torole abantu betu banyora amalyo tete ntigeragwe county secretary wacha konyore ntage tito okwa nabagiranga bamine take secretary magendero ibina byo mugaba na akire koligereria nkwali mepara erora egosoka kurmaro gae kanisa egasoka egenda pakote ndo gweta tuli bari yirigereri tusoka uchocha dororo muino no to guchigochia ekaro to gutari mugaba na rigereria bitakolire mbobe tokora mbalenga bakogeta mono mugaba no itogake balenga bako washwanga 2027 ngote na bale no mugaba na Paul Simbarati balenga achira lende asante okay Chinsara sobo mungwano yo aigetinda njuga nsobo muikanga taliga bakora cheche mbia mono omusiayo ayibona ndibono onyuwete bona nobo ikinka nero waziri one wa afya nimugasi sana naye monekero kubaralira mushahara kwa itaga kwa urabande soda ama tali moigo nalingo manya ekeronte yo no akortek omwishimiwa Achira ndete ngwakirembia muno because Achira no muntu tenenire nenche buko sana no MCA mpaka ali assembly na mugenda yonse ituma taira ya mwa mujolete si UDA lakini eretali muntu UDA
umuntu budi mwaje naye wikirukia ODM ne deputy party leader mwanja dia ne bintu ya UDA so ODM Karachi no aya ndage zote ngama gendro nango cheki make sure ebintu nabalireteira byekiranire ebichegoche iyo ndinkirimo etumuganyite sana inkimuganyite aya umusi muntu yokwana ubusi enda enje ngendo kimuganyite basari kusenera muganyite na tebire Kenya abantu bayi guchiform bayichuri toya abana chibesa bagende school mwanje moyo abna abana be secondary form 2 form 3 form 4 abana bako in the vocational training centers kugenda gukora machinery tailoring electrical na tebire abana bakolte form 4 amatemu asogete igoro chiskuru cheto nchiakolete buja sana na ende ngose banga bali batayetete gaki abangina abana bagende kumati mwabe kabone kunya koyeli igobon tumose monyu wetu ende abana bakolte form 4 amatemu agasoka gaki abana abayiseke abayibuli mulega mubasa kunyomi abana abayiseke tikabagende school banyole ibintu bagutamira ikabaje kunyoma gucinka nanje nairule vocational training center cheto na tebire nkurundi kibesa kuchororo igo mwana tabasokora na abamura bakora n'ipigipigi bagoso ipigipigi yo boli abako ngendie mbe kubaka no enege kubeka neke bwadi baumire ntotake tubaruororo kubese ipigipigi bakoli ngenze kinyao igo abana abamura bali mu akole form 4 onye kubwate D minus, D plain, D plus na C minus. Genda se Polytechnic Cheto Vocational Training Center. Ubuliye course iligani na achira. Ndole gose nimbeke kibesa abana basome. Obuli mubweka bwatigire n'obuli mubwo mongo. Ekine kita na butoko nyegesa kuiro bintu binde omugaba no bunabu weta kindizo nabo keweta lakini ngendo kiratu nene ngendo tokwa kyobongo kyabana baito agwaro ntoko sikana bantu enate neni obo ibibosongo gali ntachete pipe yo adenga gakigaba na tiga osa match na tike ko morede ntike pipe litra match ntache ndaye tuyome chibe sana chechi ngwala 13 basa no muwe abantu bawaka malioge pere nesenge njina bakanga tindi waka na embeo chibesa chiembeo twagutuma otoletra mache kwalena no mutumbi bosa ngaka na mache ndibondu waka muda ke tenga kana banda ba mache batata wet ya omwege ntai pente vega iyo ndongere yo korukusha moke manyete eto tabenyo ni emire koboko nebwete kianda kiruru sana gake nko bagule abantu bande bulata genda register sha kukurwara ogenda orwalibwe keko nyalikana kaba kolete program ingao ndio tumaye kusika kucho esibono register ndotake tumontanse kubeke mechango kanga ebiri neri nyakitali ya register sha ekera nkuru bale chibesa enyakitali yeto ya KTRH na decide chi level 4 chonspi kubeka ndi karibu milioni 50 ndole gusentu beke byombo eme abantu barwala level 5 ichire esenge njuna ikororo ngaseri abayinkuru waro balenge gusangire milioni 47 n'itinyetatu kabono bagusangiriria nkabuli nyakitali nere kubali mpaka abantu ba Tanzania mwina Migori Omabei mpaka na enkecho na waja busongo
ngaserio muntu lengoro ngabeko mungao muntu nabeko mungao orusi likibese kuru 47 million to 230 million nga 190 million meme uko chama chango yana abana baengo kunyagitali ali bakoiborwa enusi abana bakoiborwa ebalengi uko onye bayiborwa 50 25 bagoko abantu abana baengo kunyagitali gali abantu 17 ku 27 litukelimo lakini korutote niyo bosensi bwalenga ororo rero twira ne percentage ko ikayikomeza abantu bago abana barakuga no muibuli utumira kurware onyoro umwana kanyomire ndamono oxygen yabulire cyone ryasirire abantu baho kuba banene Maria abantu wika batatu mpaka batano babiri twabaire ni kuru 27 lakini ama tukabira atatu nabagweta monta atarakwali iki nende turanyari gukorera abantu baitu ndi mwanso kibarenge kurwa ku make sure abantu bakuri ogweta moko iwa Mario mbuna na abatachiri na abatenga kitike koba meseri bono na onjokire ntaite ko baka chishop chestima bobepi mwanje nkolebo musibo nonseke na barabo nimbwate emyaka emenge Nyasaye gakunganjira Yesu atarayirena ko mwaka bwemya nimbwate emyaka karibu 60 mwaye ko mwaka one bwemya emyaka nko mugabana ni kumyoka igoni tinkonyara gusali mugereta ago chaje ko tokonyaga muri ko tago cyo tokonya gusomo kamba ni ntwe kamba nyene mwaro cyo mujumbo yomo ali boyikoyo ale budget committee akabikira 1.5 billion rosi chiskuru rosi chipara baki chirami omakorangira bajumba ngaki inchu ojekora ntukwa no muri to limit no abantu bamintu ntati ko bashwa nturiko cyagosika gucyumutu gaki bari mukonyora abana ekera Nyasaye kawanja ka ekiruweke kinenje kani nkeboli nyora abana nabo tuko bayiri school mole tayari mole tayari bali motaranyora nyora abana nentuka ekera abanda bago toirorera oigwa abandenye njaba tebinga tubati chimilioni abantu chimilioni 3 bayire kregende n'abagusiye abagusi n'abantu registered voters voka etoleka mu chimilioni bere kurukisi mpaka Nyamira ndayitemba sabenti geregagu Wajaliwa hapa. Sasa kwanza nataka niseme hivi. Mheshimiwa, tutaweka hata kama ni mboga inanunuliwa hapa ndani, watu wa nguo hapa nje. Ikinyesha. Pili, nataka niseme hivi. Nitahakikisha na sitaki kupromise kwamba ni kesho kwa sababu tutafanya supplementary, niweke pesa kidogo, tuweke hii taa kubwa hapa ya kumulika kwa hii soko. Kando na hiyo nitatafuta, umesikiza nzuri, nitatafuta kitu inaitwa solar tuweke hapa hii soko iwake usiku. Si ndio? Kwa hivyo hapa nimeambiwa hakuna choo. Mheshimiwa, kuna vitu kadhaa, hata maji nasikia kuna hapa. Hapana maji. Maji, mtu wangu yuko hapa wa maji. Unaweka lini? Wiki mbili. Contractor wa maji yeye, kwa sababu hiyo tumeprokiwa, ataweka maji hapa Ndonyo
ndiposa pipe ikuje mpaka hapa. Ni sawa? Tafadhali mlinde mtu asikate pipe kwa sababu maji ni yenu. Stima nimeona nimepita hapo. Hiyo stima haifanyi? Ni mfano tu. Hata hao watu wameweka hakuna stima. Wewe nipe simu yangu. Nipe simu. Wacha nitafute mtu wa stima. Kitu ya mwisho kwa sababu naona mvua iko. Na waomba hapa kuna hii maneno ya SHA. Huyo jamaa akibeba unipende. Kuna mambo ya SHA. Hii mambo ya SHA kwa sababu iko, tunasema afadhali ndege mmoja yuko mkononi kuliko wale wako 10 kwa neto. Omera Koro niko kule Ochodororo. Mvua inanyesha wapi? Sasa mimi niko kule Ochodororo, kule South Mugirango, karibu na Migori. Yes, kuna Wajaluo wengi sana hapo wanasikiza wewe. Wanasema one car. Sasa nasikia hapa hakuna stima. Na umeweka miti ya stima hapa. Sasa wewe sikiza kitu nafanya Neto. Kesho tafadhali kuja hapa, pea watu stima, na kama inawezekana mniwekee kitu kimoja hapa, hata kama ni transformer au watu wafaidike. Unasemaje? Vera MCA anaitwa Achira yuko hapa. Atakupigia namba yako, kwa hivyo tafadhali muhakikishe kwamba hapa, unajua ni mwisho wa dunia pande hii. Ni mwisho wa dunia, tafadhali saidia watu wajue kwamba wako Kenya. Hapa ni mahali kuna Wajaluo na Wakisii, soko ni moja, wanalala pamoja, kwa hivyo hakikisha kazi inafanyika. Sawa. Haya, asante. Hebu ongea Kijaluo kidogo, kuna Wajaluo hapa wasikie. Huyu jamani anasimamia mambo ya stima hapa Kisii. Kwa hivyo hiyo tumekubaliana, ni sawa. Na maji, huyu amesema kwamba maji in another 2 weeks lazima maji ikue, na I hope haitakuwa wiki 3. Choo mtanikubalia, lazima tufanye procurement. Itachukua miezi 2 hivi tuhakikishe kwamba choo imejengwa, watu waanze kutumia. Ni sawa. Mwisho tafadhali tudumisha amani. Mambo ya SHA, education nitaongea. Education. Mambo ya SHA nataka
abalimu no mugoko bale naenda abana baito gusi mbaetite muwakira abalimu tombya muno kirango nyu chinko bicha abalimu baito gusi baramba akwatira singe and bono wuchumutu ekero mu waziri wechisemno akoro gusigaiga morangire tindo tutoko mwere etogo tigara tomweri etanererigia igurugari mo wanje boyo ibo mheshimiwa Ugamba agambe tayo principal congratulations korone bolma ni beringa mojunya ko Kitago brabuhoye yamole kake mugotwabe twanza tunyorire nande tukole ko tumyoke nanda Sunday before taraira aiga maniche ongasire bubepi ande lazima achiche mheshimiwa tegedote no kwani teka ointroduce abangwana babino nkuwa na mangana abere ngoro sininyi wole nyaktali ya matuka ari motuwe Felix Eroviega o confessing bila agete masanga kai ekaraji jamu hanyo aramu amoke akairana lero na linoje ngati tugotanere mbiyale muchando tuyo lero kungaza bono kaba na kiminde naye yatugenda tokorera abantu baito ba Kitago burabwe egasi ebodi nene sana chiwende ko bayirenga isatu lere nene yoka busingimo lakini tayiko promise nga korande alios pinaba tebeti ko bakorera amache amugenda umuwaziri yani mu chief officer no wale ya no muntu inoga kuru etabaka wo ontebi procurement nerete a week wale next week a week egoji amache ali contractor noere abantu banywe bogenda nini ndio kore kabini oronka nyora amache ka kurukuru getuno igoroga nara itageta kore arosi baba kumekile shango nyora amache jamon ile promise week egoji igo itaire kono Igiero na Mungu sinori Cristiano Mubuko make sure na yaachire hapo. Nadi yande wega. Weekend aso vache barore inita ndio vile bisaligete bicho rose. Bakaiba. Trabajo en Waliwa vile na wewe. Mweshi rono mbiyale oyane. Mwatu ne. Nomo lero ngasirina ikira. Yemon. Enyekta linte ketembero sentu ni ngole. Omo waziri afya no akoro bukirandoga muticho wone. I make sure enyekta yeye oligino ene naseyemo. Ne answer tuwe kama yogoro bono kina rosie parna enyekta ikero. Abantu bakwali. Go aye make sure na mwa follow up na Felix. Emetinyo wa Mungu bago sebe mo make sure ngende kyabe. No ya mangana process le nga want to make a compliment e oko. Iyo tukio mwaelio chipara of course. Chipara mechi nyinge tukuiwa. Acha ni Felix anda inga gavana odago tikatogende karo chipara tukuiwa. Namlenga togende tobate chipara ngo kora doleki. Ngo story. Igo chikontrata cha soire e wiki bachiche mbara kyo ngedanga
Narok Road maintenance na maintenance ni hiyo sasa aye to promise ngojo urakore nyikali mweli kwa ne chigoni 45 omwenyo ndegeti na kore ya ninguma ete chairman ya boda boda ikage bono lero biashara bya otiga ndabidiga ane montone ningwanje umroyo no mbia sana umroyo muma yo ni kera ngumyo kada sana bari kite wo na burata keno eno kuraranda igo wone teke moyo kwa na ilio ya mbona ande ya zango gavana mugambire ntege na bakwa na bangina itayirie kono biashara bikorwa namba ile amaje igesimagere mwa egenda maanje bamara machayo arugura tuko ngaiwa ego ikarwa sago sabichi besa esanga kwa ego sabe nje babura kwa roche likuwa chete gaiga likuwa chagete ko rutipagi chi abana be school chipagi mugiranga bagatanga usongwanja kwago ende chipagi na 500 Baibuli nje ninde tayari wiki yegotumwe mheshimiwa Telo mkwena nande chiform chechi basa abana bakoleki basoma usone mubota mali maisa nega buli mubwa bolire no twaro bulimo technology tiyo ko bulimera technology yoka yatigeiro obuli mubwa tigere no bwobongo na oboja batokonya umuntu tinene gaya naboko nyoriga bana neriga ga MC nariga munyekta nariga ga engineer nerema onyaegwa omongna kwa nyome umwana ogona bago soma abe munyekta tiwana igonta getentigire gawo mbata credit koligia lakini mwana altesu ukuga abe una achira na okombo ego omweshimiwa Felix Totale tokolera abantu abegas mo wanje boyo itanga ni mono tigatira nerinya sawo itongambi ya mono ase ngencho otoiro kwanje rwaso bosirwaye emaragoreye iga otoreteire omwezi niwo ito nje ninde na magoko koire neringambi ya mono obusaba kwane nare gusaba chinga cyatarasoka geti igo nare yani ona roje na igwete chingenda cyaye gusama kuraye emaragore yemo nkanyoro otomire abanafunzi baye tigambaro ka abanafunzi bakaruka zinka yane yani oyo no musaza bwa bazaza nainde igo nare bateria abantu iga mamo nindo gachita gasoka guchichiza chicha maiko agakora ribobe akayuaroro bana mumuyo minto ominyoire oyo no mwana ominto nonyore iga mumuyo minto lakini bende tari mumuyo minto nzerieka igare mumuyo minto omino mwesi na murega iga ekara turagenderera gakora maya oyo no musaja ogato bango ibere baniryo banga na inde nyasaye na motoreti aragenderera gakora ndia mono baba mo siseniwa ndia mono ndia mono waro to teme omwenge senge njwe mo wanje boyo itangani mbakire mbia mono kwani mwama itango janale mwama nyite mwana ali mwaru era lini igo moja rinte vnango chande gaiga ndiye komora aya ninjende veli tukongocha kitaye pege tike vole itangani ntagete ngakire omweshimiwa as epare omaete timbanyete ebangetirie pare ntambe niseye tia bote pa iboninje nabeke pare na Felix igona ende muntu nariga igo ubwate kerengere likende maiga yo mutwa amache etangi mwate aniregura okioi kayere okioi
kwa kole kenya sigoleta ngo discuss wali no mheshimiwa no chief of zone no akuru tabaka akuru Cleophas Okioi batebire babeke kibesa bantebi tarra amache tangeliebe amache atimbuke na graftiga so wana ina ya kinya kia bantu bago timbuka kwa mpaka mate bajigoya mate abasaje mukirete muri ko genda roche n'abantu bakanye Tigante in the supplementary because of me coming to this place make sure na rosria macha abantu bakanye mo wanje boyo yema and again estimate ndeda ene chanda yechi transformer nyanjire mboli abantu ba Kenya Power toyibona ine omwako oyo ninje mbaro sigochaga itangani ntegete emwata abantu batuchaire mono abagusi n'abantu abasinini nintagete abana bakote form 4 n'abasubati abatabwate bitambulisho batwariye ndoke bitambulisho kandi nabo twariye bitambulisho nintagete abantu babwate ndoke ekura iko mukutano ndo mwenzi korumu kinyuga tutongo twara tindigo twara mukutano muntu tabwate bitambulisho nekura das motoro ky'abantu bande Kenya yingaki nabange tule ndagete nyasaye ka wancha by 2027 Kisii County registered voters tobe millionaire ikiwa registered voters bone watu kwane tule 700,000 Nyamira nintagete ndolenga kitoko ika 550 so that bona Nyamira abantu bawaka na Kisii it's 1.5 abagusiba itobali isiko millionaire yamo na litorasi ku Kenya manyanga wake kura na kia bantu bandu bakonyora abawaziri GPS kigas kinyinga intuga igese nje to tubaganegete bantu batade tuwaka kura abante batuchaite abantu babwate myaka 18 ukigobeka ngama wakogoroga 18 ukigoro mpakemia kero monto ono mukutano ndora iwe ngasimbango cyane tochichonya tubwati ketambulisho nakora to kwa kende aebona kanyabonjo kana wakamali no hakera monto ndwense kya toko mokonyo etutaitukuwa ni monto bwate nduke ekura igo ntagete to sikwe abagere nali baratusike abayikoye batusike abakalenji batusike nantu bwate kinamba omwelio munganjire enyagitali ye umuwaziri wa health no mwana inoba korumoticho oyo korokoro adi nyakuri classroom abana babakaba bali bataraende school mwako yo mpaka 5 nali tora rose gesekuka usibone mugwata mali mama nenega amale maerire obuli mubweka bwatigaire tora nyari kungusa no bwaralia bwobongo tuwana ine obuli mubweka bwatigaire no bwobongo na butra konye Kenya yaitu lenze yaitu abantu baminto abantu kize kile cyakira lakini tusabirane nyasaye ka wanje baada ya miaka 10 mtu alibakusi mtu alimit mulirano na nje ningeteme timbe timu jumbe miaka 10 Nairobi na chire ngokora ndi ko mi bujumbe abo mugama
na lazima nkole iko mune president yake abanda lazima tubiyo kana baru lazima mama yenu mugusina akorete naro na lazima tusiku igo ndaitentikirigagwe in the direction abaraya mwensi mulegaiga so wanje kweno tubwaterane to make sure to arosiri kusiya ito amagenderande mangana ikipara round yeye ntobegete kipara chinyinge sana lakini senge nje no boire ni wodi enene lazima nje ndoro gosinimenta chibeso no kugamba kondo kugamba gari etaoni egendo kiragere chibesa chiche igaiga nekero mubwate chikura chinyinge bari registered na tukubara ninga ki wodi ya kitago barabu ebwate registered voters 40,000 te kolengana na muntu wate 10,000 na neki form jeji basari iko monga nchini tikirega wesenge nchobwele ilo chabara ibonzi vechi pikipiki molega